Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Dondi Cliff Kongsit Presiden Rangba kaseng FKJ GP Sengkeme habaya keren bat kilat patai kubor menta kasengi ke arpu peratrik unai leber arajar arpulai ulaong bakum kaseng nakapor syakapor kala jupenlong yiki program pensmoto patba da kebakintu kamtam yiki kena samla ban kiar horkit hordang na kabangop hakikinja jingdi babonjaj kamtam na udrox na markani kan kata amtang yaka yeng kasem Henry ya ribat ka jat benreu hi barok ka wei. Shisho ba dondi ulapun ngor halor ki jing ki bakum ka seng ka yakendo kalong bah ka por ba yok kem ki nongdi ne ki ba hydrox bad habala IT syaka an. Bon sen la julap ba ka kam ka sateng de ki snem bad ka longru ka lingkor ka bakhian ka benta ki nong sakhi ki bakin thop ki nong elam snong bad ki wei. Fi nagalyang jo ka seng hi kalong ba ngijupulong kini ki awareness program kumno baki kena samla ki ban kiar horket hordang nakum gini ki kam snio mo ki ban kata asya omdei tangi ki simet re ki yang kasam bajak jak ben rihu brokawai te henry to kat banginang kren ngi kedang jelai te sibenta ka bangi nak lang kasang hilam bonsin hi kalong ba kadon kata ka jingduna palan na ka jing sneng jing kraw na ki long yang long sam Kumpul kalau menta imat kali ke economic crisis kapan long ikimi kipa ken mi dang step ken mandamian iki khon bakin he ken nang ken san ha kar komlang ke emlang salang tela dak tik khon samla ke ken do ba khon hon ka ba kadik mok mo tin nang we good company kan bah kata kajing em jong ki he ken ken do ba ki hon long bad company ki kelas ni ulang kata ti de ni hi ban te la kam ken hi long kaman ban pengklanya kalong iya kamu kimi ki deki benta ki ba play a very vital role mo ban penhe pensan ban moli ki khon ki jong ki gen tadi ka sawan society ba mo te kum ka society ru la mo kadang ki jing kran hak tin nong wei ba ka jing snio ka kharoi om dei namta ba bon ki bale snio rei bon ki bri pas ngabjar te kata kada ko nang por ke ngim kran nge nge jing snio te kum society ru dong kam tahi kalau mo te bat sakawi ru kalong kajing e ban nakalyang jongi kum kisang balang hakapor ba kum kisang balang yo man kam ya kitu ki brio ke belmenta hakadi drugs ne hakaba khayi ki drugs ne te kajing e kalong ba hapor bagi ban witness Hapo bagi witness voluntary gali ben witness dalam poin syakut bat ke isu kolong pending hadian lain nem tu habli ban witness tekadi ke burden data kada fi kwa ban pengkhuj ni drok su ke punya simentalang ru umlong namba beliau ngatang senaya esnok tilang mo bak society te habia leng bakaan te lak poi leng bakaan ban kata ka jing ke kendo bayo tu ka kes te kisnam kitu witness te kemut lasu pun kamil dia teka pun long yaki bakin kena makin faidin no kan haba tasin to first time the first step mo kum kinong nong kit kam shnong ro layo kam yu khna shubu hapo kanunu ka shnong na nunu ka dong tikinwa irang ba shnong kinwan ra kinong ba dong te diklawan kitu hap long saki tasang long saki la poi sakut ka adika boden yaki pat si de kisnam ti kum kini ke ibarok kalong ba ka sarkar ka perkhat mai ti henrai pat kajing i jonga anum dan kanono banam la marat deng khong e jing snio larak sarkar kamon kei ba kadang kaman le pa kalong ba kadi bachna ya ki an ki batenge yunong di ru ana ada batenge yunong di ru ana ada batenge te kata kada na trai stana kata kabalaman pengkhuj senan kan re anum dan bala na trai kanum dan jek e aba di bilang drugs ban pengkhuj ani ke jala ka jongi ladang idon ka an ka ba khlan kaban te lakam na do kinong di ne na do kinong di ro